بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شي يكي جوست كنجا وشي ما قرآن ما وحدي وانو هميشه مهيل دارو آواز ساك برز كنو ايا شي جائزة ولا وت آواز جهل كنو شرطرين. وشو اولا آواز برزي وجهلي بري جهل آواز جهل تر بی ثوابی گیشتره بری آواز برز بی ثوابی گیشتره. هما وحدی آواز جهل بی کجا وقتی شرطرین تو زانه دیگ مردمی نماز کنگن تی کرا یا دیگ مردمی قرآن وانگن تی کرا یا مردمی وابه تو هر با آواز برز کنه یه واب مردم جوابا پد رهی یا دیگ مردم هنچی مردم نشتگن ضرر بنتی قراءتا فباید توید قراءتا کمتر بکن آوازا جهلتر بکن. وشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشي لا يجهر بعضكم على بعض، يعني هر بيه مناسب بيه چیز بی مردم اوت آوازا برز مکه همین چو آوازا برز کنه هر کس وتار وت آوازا وات باش کنی. كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، خاصة هر بدك مردمك تكرا قرآن وانگا یا دك مردمي نماز کنگا فآوازا هنچو برز بكان تويت آوازا واتاش کنه. لكن هر بيه حالت نبا تكرا چه مردمني قرآن وانگا یا مردمي نماز کنگا یا دك مردمي مثل مشغولا تي قراءتا، يعني ممكن إذا رسي توزانة آواز برز كنتي واسطة خشوع شارترين، يعني خشوع تدل شارتر كاري شارتر انتباه كنا وابجي نقاتي قبا يه وقتا آواز برز كنا تي واسطة شارترين ها آواز برز كنا وات يك ها يعني يك جهد يجيشين فيه ساعة آواز برز بكنا شارترين. لكن هنشو برز بكان يعني طبيعي برز شي ما انا هنشو برز كان جاك جنا يقلته هنشو طبيعي آوازا برز هنشو من هبر كنگا هنشو تو هبر كنگا همي اندازا مردم قرآن بوانيشي آواز برزنگ وشانتي إن هرب آواز جهله چي يه طريقة مهني وانا قاين شو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك يه آواز جهله کجا وقتی شرطر بی هم اول برا هنی یه ما هبر کنگا چو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين یه آواز هنی برزه یه آواز یه طریقه کدیب وانه هر به توزانه دیگ مردمی مشغول نبی دیگه که وانگه یا آواز برز کنه آیی مشغول بی یا که نماز نتونی و نماز بوانه یا که وابي هراب بي فيه وقتا آواز جهل كان او وقتا آواز برز كان تي واسطة شر. رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكبر درات شلوغا شفا دي تي ابو بكر نماز كان آوازي ساق جهل شاب نماز تهجد قرآن وانا كان بس آوازي ساق جهل ما ترت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كرا دي تي آوازا برز كان ساق برز وانا كان رانده ما وحدي هور جمابت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر جوسكو قوشتي ابا بكر ما يار آشاب ما ترت من تودي تي آواز ساق جهل قوشتي هاو يا رسول الله ما بتاواز هنشو جهل كتا من وانقا من قراءة الله اشكو نقا ورانده عمر قوته عمر تي آواز باز برزا قوشتي مهمي سببا ما شيطانا چوتارا ترد کنو چا آواز برز کنو و وابا برون بلی نشاط بون شرط نشیتر بون فقوشت يا أبا بكر تو آوازا كمو جيشتر بكان تو عمر وتآوازا كم تربكان. الله هم سبب القرآن قوشي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هربش ما واني قرآن واني نمازا شاب تهجدا يا هنچو وانا قاي قرآن نا آوازا ساك برز بكنا نا آوازا ساك جهل بكنا زبان سورينا
لون تسورينا كي ضرورية يعني بايد مردم واني وزبانه بسريني دبا شوفت مكان وكان ما شاري بس دبا شوفت كان واني إنه شي جايزنا زبانه بسرين لون تا بسرين كم هم بجين دي هربا قرآن دي موانا قاية فيه چیز مطلوبا لكن نهسك شو قرآنات نسك برز بك آوازة نسك جهل بك لكن برزي بري شرطره والجهلي هم بري شرطره وخاصة هربا يكي آوازة برز بك اي مقصد لحتي مردم نشتغن لوتا قرآن باش کنه وانا نزانه وشي موان قرآن تو هر ترى فايدة رسي ما راح ثواب رسي ما قرآن اشكنه رسول الله باز دوست بيت رسول الله ديق مردمي قرآن بواني رسول الله اشكته حديثات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود واشت ابن مسعود قرآن بوان لوتون اشكنو واشت يا رسول الله من تيسر ابوانو قرآن تيسر نازل بيت جبرائيل تيسر آتك ما واشتها من دوست بي من واش بدي يحكي بواني ما بقوش بدارو فقوشي ابن مسعود شروكو وانك سورة النساء وانت سورة النساء تقريبا تشيل آية تشيل يك آية رسيت همي آية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فرسول الله حسبك يعني بس وش من شارت رسول الله دي من دي أرس رسول الله صلى الله عليه وسلم أرس لتشغاين شاي كما فيعني هربا مردمي استفادة كان لوتي گوش داري ترگوشند آواز برز كان بيشك ये वक्ती आवाज बुर्ज कनाक जहर कनाक शर्तने चा मिजान वानगा ها حديثة هاتك رسول الله صلى الله عليه داود رواية كتاقوشي الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ياكي آواز برز بكن قرآن بواني چو ياكي صدقه دا ظاهري مردمان ديما نام هدا چیزی دا بر ظاهر کا مردمان دیمی دا و هر با یکی قرآن کم بوانی میزان بوانی چو یکی نام هدا صدقه بدا بس هنچو بدا هیچ کسی مگندی وشتی آی مانا و شیمانا هنچه صدقه توکا و بیشک صدقه اصلا هر با چیر مردم سری بداته هیچ کسی مگندی شی ثواب بیشک شرطره لكن ها هنچه مراتب هستن یکی صدقه بدا مردمان دیما ثواب گیشتره هر بای مقصد بالمردم همه صدقه بدايه منا بگنده صدقه مردم بدايه همه حدیثات که رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه گوشتی رسول الله نام هدا صدقه بدايه یک صحابیات پیسر درست است کمو چیزی یرکو فرنده مردم دی یه صحابیات که هر کسا چوت لوگا لحتی نا آرت لحتی گود آرت لحتی هر چیز وت استطاعت رسول الله دیمه یرکو صدقه فرسول الله صلى الله عليه وسلم هما أولي مردم صدقة شروق ودقر راندات واشتي رسول الله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها هر شيء هما أول مردم صدقة يركو يدرست هر كس راندات آيا همين چو ثواب رسجها تيما أشياء سبب كو عادق مردم ميتي تشجع بتا تونت مثل صدقة بدين راندية صحابية لكن عموما سر صدقة تيركاني صدقة عموما شرطره وشي حديثات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هبت نفرا وشي كامت روشا الله سبحانه وتعالى عرش ساهيك تيرابا كامت روشا ياكي تشاشان هنشي صدقة دا هيج كس نزا إلا الله حتى هنشو مثالي دا رسول الله راس چپین دست نزانی راستی چپا دی راستی دستا چیه داتا چیه راستی مردم داد راستی دستا دا وشه همین چو آی چپی ود دست نزانی راستی دستا چیه داتا شیمانه همشه هربتی چپ نیمگا یک مردم نشته شی سهینه تو چیه داتا نام هدا هنچو دیه هیچ کس مگندی فهم شی مقصد همشه قرآن هربش ما اصرار بوانه عموما ثواب گیشتره لكن بري آواز برز کنک هم ثواب گیشتره بس همین چو برز بکا انداز مناسب هنچو ما شما چطو هبر کنگای هم طريقه والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.